Nikola vratio se u klub posle godinu dana, ponovo Euroliga i neke tvoje očekivanja pred ovu sezonu. Da, bio sam u Italiji prošle godine, sad sam se vratio, imamo, ja mislim, vrhunski tim, održan je kostur ekipe od prošle godine što se tiče domaćih, a i stranih igrača i doveli smo par vrhunskih pojačanja i mislim da nam neće biti neki problem da se uklopimo. Očekuje nas bitka na više frontova, domaća liga, ABA liga, evo sad Super kup, imamo i kup Radoja Koraća, a isto i Euroliga, tako da gledamo da budemo konkurentni u svim takmičenjima i da damo sve od sebe. Centarska linija Zvezde je možda jača nego ikad. Imamo 4 ozbiljna centra, tako kažem. I mislim da smo dominantni odnosno druge ekipe. Da li misliš da ćemo se lako izboriti sa ovim ostalim rivalima u ABA ligi? CDVita Olimpija se pojačala jako, Partizan takođe, Mornar je doveo neka zvučna pojačanja. Što misliš od koga preti najveća opasnost? Pa ja mislim da su sve ekipe konkurentne i da se za svaku ekipu treba maksimalno spremiti. Sad to što si rekao, jeste stoji, možda imamo najjaču centarsku liniju i da preko toga treba možda tražiti prednost, ali to je naravno na trenerima i cijelom stručnom štabu. Imao si dobru sezonu u Italiji, kasnije si nastavio sa reprezentacijom na pripremama. Kako si zadovoljan svojom trenutnom formom? Sve okej? Pa da, ja sam bio sa priprema na pripreme, tako da stvarno se osjećam spremno, možda i nikad spremniji u životu, jer čim sam završio u maju sezonu u Italiji, otišao sam možda odmorio možda 10 dana i odmah posle toga sam usledio poziv selektora gde sam odradio pripreme i nakon toga nastavio sa Zvezdom. Tako se osjećam baš spremno i spreman sam da pomognem Zvezda na najbolji mogući način.